مصدين لوجه العدو، وجه الاحتلال التركي الفاشي، ودائما هدفنا وقبلتنا وأساسنا عوائلنا الشهداء وشعبنا الوطني. ونهنئكم بالعام الجديد ونوعدكم باسم القوات القصدة وقوات يبكي ويبشي يكون عاما انتصارات، عاما تضحيات، لكي نكونوا على درب الشهداء وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. ونوعد أمهات الشهداء، أولاد الشهداء، أباء الشهداء، سنكون عام الانتصارات، عاما استرجاع مناطقنا عفرين، سريكانية، جريسبي، لكي نطرد الاحتلال التركي. ولا نتمنى من عوائل الشهداء أن يكون مثل سيف في ظهرنا، لأننا كقوات العسكرية نأخذ قوتنا إرادتنا من عوائلنا الشهداء. وفي النهاية نقول شهداء لا يموتون، شهداء لا يموتون، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. Van division lista doke şehida taybati سر چاواتن و هم دسته و ماش دکن چونکه دوکه شهیدای هری زیده زوری کشاندنه یا هری زیده زحمتی کشاندنه، اما افراستی کشه هیا او دوکن مروفاهینه، او دوکن وجدان مروفاهینه، او دوکن تقروانن، او دوکن شیرانن. ولا هر کس بزانه شروجا دست که حیانها سرکاتیا من بگیره، تفگرها من گشتی بگیره، دوهای شهیدا گلکی مزنه و هر شهیدی که دکوه هم دبیجن گلکی نو پشکوه اموال تگرن دست، اموال میزی کبن و مناسبت جارکی هم شخص فرماندار من مزن اول خطاب دا هم بجل آخر بر همو شهیدات تنینه و همی شهیدات هم بیفتینه و هم سوز و پیمانا چک و آل و علمه و هم بلن بکن، هم پر مزن بکن، حیانی هم خوین آوال عرده نیلن هم تکوشینه پر مزن و فرا بکن، هم بگینن آزادیه او سوزا کویا دانه اولیا کو او تیدا شهید کتنه هم وا وره هم نبردن
وهم حتى دور وخويتا كمان وهم انتقام وهم شتلاكي بل تجوار عم